kolon mwen, mwen le misye, mwen ba rele mwen. Nathan. Hello guys. Gen ali boss. For me. Get a foi. Mon chè, yè swa zo bagay men. Mwen zè sik wiz nan tray. Ah, mon cher. O mosquete pa bozo lat, mon cher. Yeah. O bay le petit sa bagay même. Li boy men. Yè swa, se ou te ka fe bien basi kon sa men. Mon chè, ti man te bay plezi met la. Bak bo man ti zan tray. Bon bagay. Mwen se mwen te taban timid li fwe. Non? Bay normal. Oi. Só pra te constar. Eu tô de fome de outra from Carrefour, foi. The place we shower, gel sa foi. Lá eu não vou gambas. Eu provavelmente eu vou conto. The place e puis me chale, mas não lá. On ba eu foi. Yo fwe, mba kache do baba. Mwen de kazan dam zan tray men. Fok nou ta wè da pale pis fwe. E vai problema, não é? Ok, não fale isso. Gay Ok, resa na pale. Ay mabutan nou mwen chè. Plak. Pitit, hey! Mwen ge zè pou. Yeswa ne boy menem nan yon zo program bagye lo kampino pitit. Bagay male, mwen jwen yon ti jenom. Ti neg la swa, li dou, li saj. Enfin. Ah, sa ou vin dim la, ou bat ka dim sa mda lan seman avon maka. Kon sa mda le ti pi stres ba maladi kolona sa. Hey, bon sa petit sap di la, mbet men konen non? Le telefon mwen soni, le mgade mwen ene bo, li vin de 3 anmin. Mem kote am to ale ansama avel pitit. Ti mi yo are le moskete. Pitit, kay ti mesye sa yo. Nice, très joli pitit mwen epi. Hey, bagay tip top net. E ba mwen za fol. Hey, bati mwen gete fè nan seman ek ti swag la, non? Hey, so di ko sa, e mwen nan si wo e pitit. Hey, wakone pitit. Pa bom, ide ge ban? Blode ou djou, se mwen pitit sa di la. Hey, mwen pou djou. Hey. E bon pou zore, mwen lwa fè respect. De sa mwen pitit. Hey. Hey, Poco. Je vais faire une vidéo là et puis pour nous encourager. Pour plus d'encouragement, s'il vous plaît, pesez le bouton subscribe là. Yeah, subscribe ou bien s'abonner. Pesez. Pesez la cloche là. Ok, la cloche ça là, men. Dès pour fin peser là, ou pas rater pièce de la vidéo m'a publié. Ok, dès pour fin faire ça là, on y a là, on encourage me d'avoir plus pour vous.